baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kaputura. Yes, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza mwebwe muhoza mu mahitamo yanyu gukurikira Boss Kabutura umunsi ku munsi. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Antoine mu ruzinduko rwe yagiriye muri Angola i Rwanda yatanze ibyifuzo by'imbere yo guhura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Ibiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwaje ko Tshisekedi yageze i Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa 27 Gashyantare 2024 aganira mu muhezo na Perezida wa Angola Joao Lourenço. Byasobanuwe ko muri iki kiganiro cyamaze amasaha 3 Tshisekedi yatanze ibyifuzo birimo ko imirwano ya M23 igomba kubanza guhagarara aba barwanyi bakajya mu nkambi. M23 rero ikomeje kubera ibamba iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi ngabo zigiye zitandukanye zaturutse hirya no hino kwisi. Ubu rero hakaba hagezweho ibiganiro kugira ngo uyu mutwe ube wahabwa ibyo ushaka cyangwa se imirwano ikomeze kugeza igihe habayeho intsinzi ku ruhande rumwe cyangwa se urundi. Stay in touch amakuru yo arakisukiranya. Ladies and gentlemen, broadcasting live with more than just music. Boss Kabutura, stay in touch. Hey, baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kaputura. Yo, ladies and gentlemen, you are listening to your bombastic radio ladies and gentlemen, are you ready? Boss Kabutura.